Kadao basya kot Lionel Messi bat Cristiano Ronaldo hao Donald Trump. Hao perlu kita pidon siya kaman simpan kerjaan perkasi papan share like subscribe bersahaja rekum cuy ikan ke channel. Lionel Messi bat ke Inter Miami FC kila siya kot siya ka White House. Rekam day pat ke jing le jingok. Reka day ke jing reki ya ke jing kraw. Ha ke jing le kai football. Nama dia kena kekenhun la kot sobha da presiden ke USA Donald Trump ban burom ya kejing job jong ke klub Inter Miami ha kejing lekai jong ke Major League Soccer kejing kot sobha jong Donald Trump kolong kedak jong kejing itu ya ke ke ba lawan ra ha ke football hari Amerika reman la kasin jam ke ba sim kayai beteng ban kentiwi kejing lekai beper ha kari pada kan ke klip mat ke White House ke penpau we kata ke jing siok ke pen ke bak kraw bak klub Inter Miami ke job jika Major League Soccer Andre hage jo ke por hakin ru benai mensua Cristiano Ronaldo la jengok ke White House dari jing le jengok jong kalong sepang kasan pertei pat kai pateng jong ke Saudi Arabia rengkat berus jong ke Saudi Arabia pat kijing syak kod jong Lionel Messi kada kadau ba wala elekai pa hage jing lekai jong ke MLS pat ke klub Inter Miami ba wala penuhun ni kino Christian dake milian ngut kumjuk ru ikinong Amerika kipa iti ke football kublesi bun ba pilap penut por kana ke channel